yimɓe négatif ɓe hakkunde ñe allah pour le fuuta laamata ko lagine ɗum ɗon mare o vidéo ɗo téléchargé mo mara ko ɗum mi wowni par ce que ko communauté ɓe woni combatande mo nani haala men kan ka haala ɗo ɓe worɓe ɗo ko ɓe woni yennude réseau sociaux ɗo ɓeɗo ko exemple on ɗo mari ko holla lagine. Franchement, Aïssa Beauté Santé, tu es menteuse. Aujourd'hui, mi famino ko honno innete nafi yagal e wasere nedi Aïssa Beauté Santé hari yewtali yewtireji kanuɗi internet ha hewton. Seede mum mi aray mi holla exemplaire ji ɓuuɗuɗi ɗo en jutita vidéo mi waɗa mo to raɓɓude ɗo. Mais Aïssa Beauté Santé mo woni contre enen fulɓe ɓen. Mo woni contre enen fulɓe ɓen. Imo woni contre enen ko waɗeten kon ko dartiɗen kon fiyo gonga he ar ko leydi men. Ullere ko fi gonga wonen combatire en yiɗa goto soke en yiɗa goto maninkaji soke en yiɗa goto ɗum mannaji mais ɓaytum o inni enen ko leƴƴi wonɗen combatirde lagine wo pullo lamta ko abadan wosi pullo laamike haray ko fattu e ngal maɓɓe ngal ko ɗum o wigo na mi wiɗu ɗum par ce que yewtereji makko mi addantaɗi ɗo fuɗɗimoje mais mi wattana en ɗo kadi jiwo anduɗo ko honno faala jiwo inneteɗo Aïssa Florida kanko ɓe balle ɗo mo suppiti mais yewtereji makko ɗi yimɓe ɓe lantori yo ɓe yaw ko ɗerol makko ɓe partage mo ɓe yewta ɓe partage yewtere makko par ce que ko aadijo anduɗo ko faala mo si o sanzali haray jama ono tora partage ko yewtere makko ɗum jentite ɗo kanko debbo on ɗo yewta ko a yiyata ɗo pumno fuuta no immi no dari no yenni soso ma maninka ma goɗɗo ko daruri yennata wo ko pumɗo minnuma ɓe ara en wara en violana en waɗa kala ko faala liɓana en cuuɗi labaɗi ɓurɗe e laɓede kono hande ko honto wonde ɓe immaki ɓe yarto yo allah dandu en angal jikke ebba tagaɗo si ala jikke ebba tagaɗo si ala limaɗo. aray on jettike nde yewtere bandirawo meɗen ɗo inneteɗo Khadija Florida donc min lantori jama mo yaw abono ka page makko partage am fiyon mi naafi ɗumana de mi anda o hande mi anda o jango mais ɓe hoɗo no ɓuran lammi Aïssa Beauté Santé no ɓuran lammi Fatou Ñelo yennayɓe famille ji yimɓe ɓe fof ko ɗum kumpeti makko miñam makko nangaɗo ɗo o ɓe duwa hamo jogitade taw heni fiyon ene en falaka dictature quand même en falaka yimɓe ɓen ware mais Aïssa Beauté Santé ko contre ɓay tummo jooɗi ɗo Orléans minnoma Aïssa moi je m'en fous ketite mari avec un blanc ɗum noon siɗa fala ɓiɓɓe maɓe hara ko métis honno tigi de a faami Aïssa Beauté Santé a jentike nde yewtere inneteɗo ɗo Khadija Florida donc haray min mi jabota comme a yewtereji ma gon ton mais sa accali yewtugol bordelji gon ton a inni ko contre leƴƴi mene mi on combatirde a inni ko contre leƴƴi mi on combatirde joni mi gentinama ɗo yewtere ko tawta ko feƴƴude hanki entre police ɓe ɓen ko ɓe nangi kon suka wonɗo iwde ko golle mum hara fus o bonnaɓe ɓe acci ɗon manifeste to ɓe nangi on suka ɗon ko subaka gentite yewtere on suka ɗo après sin lanni mo ɓeytana mo seeɗa kanko Aïssa Beauté Santé ɓay wala hakkille. Ils m'ont interpellé. La seule question qu'ils m'ont posée, oui, est-ce que je suis Peul? Je leur ai répondu oui, je suis Peul. Entre-temps, un de leurs agents m'a giflé directement. Il m'a dit que c'est vous qui voulez mettre du feu dans ce pays. J'ai dit non, moi je ne suis pas manifestant, je reviens de mon petit boulot. Ils ne m'ont pas laissé du temps. Directement, je ne sentais même pas, non plus maintenant d'où venaient les coups qu'ils me donnaient. Je suis tombé à terre. Ils m'ont tiré violemment. Ok, haray on jentike yewtere nde o suka ɗo ɓe landike mo si hawri ko pullo ɗoyni directement ɓe ukkiye makko ɓe piimo matrape je ɗen ɓe piirimo ɓawa makko ngo fop minuma tawi no ɓolti ko ɓe piirimo kon joni noon Aïssa Beauté Santé ɓay ko gonga wi haala hakkunduma e Allah an e o Khadija inneteɗo Florida ɗo yewtereji mon ni onon ɗiɗo ko gotum o Aïssa Florida no mari hakkil ɓurma e kadi mi yewtete hunde wotere an Aïssa Beauté Santé a anda fus sina yennugol leñol ngol komi torimami jeji ma ɓuytuɗi bordel yagal ma internet andutu pour le fuuta ko dimmo mi yewtima ha a yewtama ha ɗa golle ma o yennugol minnima moi je m'en fous kettito mari avec un plan sina fala occident fuu hara ko mawdimaji min mi sokkajo de ɗum mais wattile o nani o sukaɗo ko anani o sukaɗo ko wi kon ka ɓe landiki mosuko pula kamɓe wonɓe combattre firen enen depuis 58 hakkude ma e Allah en mettike ko innete kon laamu pullo artike haran ko jonnon min komi niki ɓe sukaɓe wonaɓe jonnede t-shirt ji kol yaasi ɓe yetta ɗin t-shirt ji ɓe ara ɓe holla militant ɓe IFDG ɓen fop ko woni ɗon senerde on kidnapa ɓe ko billahi on sakkitoray onon kadi IFDG sukaɓe son mawɓe men wata on jento ko feƴƴata kon concentré ko nini ɓurɗen marde valeur en arale ko laamu mais ko nini ɓurɗen marde valeur
woten tewto ko feɗɗata komi feƴƴinoro e ko ɗum mi mari komi yewtata e udite guite mon ni militant ɓe FDG on no faale ɗon on yahde tawon CNRD lanni on soduɓe manipulation ko ɗum ɓenata la loi de la programmation militaire un tout comme ça ɗum ko programme a ɗum ɓe ko yimɓe ko haɗi CNRD yalta hanki ya Ghana ko sabu o grève o ari o respectali parlement ko to tewto komi jiidiram ɗo kum jiidiram Aissa Boté Santo jewtam mi tori ko yeeye abono ɗon kadi ko page o jowinteɗo Kadisa Florida on yiyay titre on Kadisa Florida kanko tu yaltata donc acce on tewta ko rewɓe juflumɓe gono toon kum Aissa Boté Santo to ndaaro vidéo ji makko kala jokkuɗo Aissa Boté Santo gollitoro yewtereji makko internet ara gaynali billahi ara gaynali ko ɗum mi yiyata mila yiide kadi paykum saare kadi yewtereji kon tan mo sortade paykum saare ɓe ala hawɓede fus mais aroɓe ɓe fof wandaniɓe e nder enen fuɓe ɓe naafigiɓe ɓe en yaltinede eɓe goto et puis kadi ɓe deƴƴinta kadi ko magere haɓe deƴƴinta min ɗo ɓe watala min deƴƴinde si ɓe faala honto tigi de Aissa Boté Santé a sikkude ɗafoori a anda fusra billahi a anda fus ka jiidorama min non perdant peyagal maga min voilà e ka min en tant que fode a image e voilà e ka immulatama fus sa faala ara ko honto tigi de modima faala e waɗu mais mayin tuma